Houdini le original king. Houdini is the god. So khona nagatsheni umuntu akandlo ukwambona gatsheni. Endale bakakhe bacanza labo king. Bakakhisa bacanza king labanye ukati imali ku. Exa king bonke labo ba-imitate Houdini yabona. Lo mfana king usuka siphofaneni usuka eduze usuka ngala kubonhlangano akade usema characters lawa akhona embabane yabona. Uthi naka lena king utele ukuthi hayi siyasomana sibonana nga-12 nangemfuleni king yabona. Akayathi king le Game of Thrones le imbabane la kaya khona yabona. Babane Game of Thrones. Neka abantu abahade babane ngeke usurvive lapha ama-week. Aneke king survive in a week. And a lot of people have a pass in Babane king because they're not prepared yabona. Thina king skule stegi igama lesestegi king is different ngeligama lasembabane. Yeah. Because igama lasestegi king litha nemchita lovafu uyambona ukuthi umchita lo nexe. But apparently most cases igama lasestegi king belidutela kakhulu neqiniso.